صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Nabi Muhammad lahir di Mekah anu Abdullah Aminah Qomah Nabi Muhammad lahir di Mekah anu Abdullah Aminah Qomah di dalam konfir yani gajah dalam sejarah Bakun ulama di dalam konfir yani gajah dalam sejarah Bakun ulama Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Baru Muslimin tanggai 12 Uhuru Bekah Rabiul Awal Baru Muslimin tanggai 12 Uhuru Bekah Rabiul Awal Obat kelahir Nabi Muhammad Patung Ka'bah hancur binasa Obat kelahir Nabi Muhammad Patung Ka'bah hancur binasa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Masalah lahir Nabi Muhammad Gejala petawaf Ka'bah mulia Masalah lahir Nabi Muhammad Gejala petawaf Ka'bah mulia Abdul Muttalib beri Ka'bah sirana pegang salam alaika Abdul Muttalib beri Ka'bah sirana pegang salam alaika Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Nabi Muhammad ya Rasulullah lahir di Mekah tanah mulia Nabi Muhammad ya Rasulullah lahir di Mekah tanah mulia Lemah Ordudo Nabi hijrah Nagro Madinah Sinan Pusara Lemah Ordudo Nabi hijrah Nagro Madinah Sinan Pusara Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim di dalam Tukfir dalam sejarah Tentara Abraham Nurul Ka'bah di dalam konfir dalam sejarah Tentara Abraham Nurul Ka'bah Tentara Abraham diserang Ka'bah Lumrayat Mekah Bandung ditawan Tentara Abraham diserang Ka'bah Lumrayat Mekah Bandung ditawan Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala
gunung babaran hancur binasa. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Aku disembahkan Mandum abidun bimbingan syaitan imam mukhafaf. aku disembahkan Mandum abidun bimbingan syaitan imam mukhafaf. Sebab kalahir Muhammad Nabi, kahir ditagi Tuhan Adam. Sebab kalahir Muhammad Nabi, kahir ditagi Tuhan Adam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sunatan hati duha soalan, lisan dengan jin mandung binatang. Sunatan hati duha soalan, lisan dengan jin mandung binatang. Sebab Muhammad mandung nesayang, jin mandung rahmat bersinggung alam. Sebab Muhammad mandung nesayang, jin mandung rahmat bersinggung alam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi